like सिर्फ Oh, लड़की सिर्फ why लड़की I का was होता है। bringing men ओह वाओ कितना अच्छा होगा इसलिए that's वो why भी I'm छोड़ like, देते हैं इधर अरे वो तो खतरनाक होगा फिर दोनों नहीं वो भी चलेगा हाँ कोई बात नहीं नहीं वो नहीं चलेगा हमारे साथ वो he will go to his friend's place I guess why if I'm not at home he won't stay home only I was thinking to leave my husband with him only but then Oh, खतरनाक होगा ना अगर वो दोनों पेड़ गए तो खत्म खा के क्या हो गया पता क्या खुद को क्या भी करेगा वो control लोग नहीं तो करेगा ना हम तो ऐसे बात कर सकते हैं वो लोग तो बात भी नहीं करेंगे दारू पीते हैं दारू पिएगा कौन कंट्रोल करेगा वो दोनों को हाँ एक भी नहीं बोलेगा कि भाई आज तो नहीं करते कोई नहीं बोलेगा ऐसे मेरे प्रॉब्लम what I would do is दाल बना देगा अंडा फ्राई करेगा और वो आपका चटनी के साथ ठीक है आई किसी की ओरिएंटेशन लोग रोटेट डिवाइस बैक ये क्यों है ओरिएंटेशन लॉक ऑन ठीक है ओह ऐसा होता है ओह ऐसा करते कोई बात पहले क्या होता जब हम सेल्फी लेते हैं ना 3-4 साल पहले ऐसे करते हैं ना हम ऐसे ऐसे करते हैं छपरी वाला और हेयर स्टाइल कैसे करते हैं ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे कर पॉप पॉप आई डोंट नो नो हेयर पॉप ऐसा ऐसा ना लगाते हैं कितना ज्यादा क्लिप होता है ना हम लोग का माथा में अभी तो एक क्लिप ही नहीं है और साबुन से भी कभी कभी ऐसे करते हैं लोशन से भी कभी कभी वो करते हैं और वार्डन क्या करते हैं हमारे तो इतना खतरनाक वार्डन मिलते हैं ना पहले स्कूल में हाई स्कूल में अरे मारते हैं हम सिर पे ऐसे स्टिक से मारते हैं पूरा एक्सरसाइज करना होगा एक भी एक्सरसाइज भी ना स्टाइल से किया तो वो भी हमारा नोटिस का तो ऐसे ही होता है कलर आवर हेयर आल्सो नथिंग तो मैं क्या करते समर ब्रेक में आई कलर माय हेयर व्हेन आई समर ब्रेक खत्म हो जाएगा तो काला करेगा फिर से ब्लैक करेगा और हम तो क्या बोलेगा मैं नेचुरल है और आगे काजल लगाएगा ना ऐसे पिंच करता है आईज पे पिंच करता है कौन करता है आईज पे पिंच यार अब तो वो हमारा तो बहुत खतरनाक वाला है हम लोग को तो लिप ग्लॉस भी हाय मैम कलर वाला लिप ग्लॉस है ना वो भी अलर्ट नहीं होता है और अब तो हमारा तो ज़्यादा ही खतरनाक है तो बंद हो चुका है स्कूल नाम नहीं लेना चाहती हूँ मैं फिर भी एक क्या होता है एक लड़की हैंग करके मारा दिया है या सुसाइड है पता नहीं पर वो बच्ची है ना 6th स्टैंडर्ड का है ऐसा कुछ है बहुत सुसाइड कर दिया नहीं 6th स्टैंडर्ड वही 6th स्टैंडर्ड की लड़की है मतलब इतना छोटा है ना इसलिए वो सुसाइड किया पर वो बंक बेड है ना बंक बेड के ऊपर से मतलब सी वाज वेरी टॉल तो इतना वो नहीं है ना डिफरेंस नहीं है फ्लोर और उसके हाइट से तो इट इज तो कुछ तो गड़बड़ भी होगा ना बट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था CID वगैरह क्या NIA वगैरह और क्या करेगा वो लोग तो बड़ा इंसान है पैसा देकर ख़त्म कर सकते हैं ना एक बार में इन्वेस्टिगेशन जो कर सकते हैं हाय मैम आई वरी याम नुंगाइबनेबको आई नहीं कमेंट से पागे चारी बने तो आलसो देना के बात तो हाय बोलो ना दिखाओ तो कितना कुछ नो प्रॉब्लम ना यू लुक नाइस Hi everyone, how is he saying? I reply हो गया. Sam's Cage, hi. Konsam Sumila, hi. Surjal Chongtham, hi. Mr. Big Boss, hi. Sylvia Nongthombam, hi. Chiche Charabo, Sadri, Imanabino Coffee Sembi, Gatabu Kazarine, Wari Sanine, Quiko. Surjal, Saksarabo Sadri, Gunachandra, message deleted. Sumila, Chiche, how? नहीं होगा लैंग्वेज समझ में नहीं आता है ना वो देखता नहीं है मैं मणिपुर का नागा तो होता है कभी कभी पर ज़्यादा नहीं और सिन चिंगथाम कई लमदा लेरिनो असेंबा हाइबियोर्स नंग मीना हंगो हाइबा माले एंगल ना वेट ओके ये लोग तो सो इंग्लिश बोलेगा कोई की इंग्लिश है हमारा इंग्लिश तो फनी ना करके सब में ना प्रोफेशनल इंग्लिश है हाँ ये हमारा तो
ये official वाला English है ना ना without ना how can we speak even in school also in our local dialect na chak charabo na na will it na because they will be spy okay बच्चा ना like class 1-2 standard का warden will like will tell them तुम लोग थोड़ा select करके ना थोड़ा अच्छा वाला select करके smart वाला you will be spy okay go here एक हाथ में paper ना and then those who speak Manipuri they will write our name. It's like this, and then whenever we see a child with a paper, we'll be like, if we're speaking in Manipuri, even in the bathroom also, like, "Sapon the piro" means give me the shock, na. And if we see a child at the end of our sentence, "Sapon the piro" do na. Then English बन चुका है English. नहीं तो punishment क्या कह देगा toilet साफ करने देगा और मतलब मार if they beat us it's okay but for us like fat people like us frog jump करना तो भाई इतना मुश्किल है इससे तो बेहतर मार दो मैम मुझे मारो प्लीज frog jump तो मत कराने दो how can I do frog jump मैम वो भी एक बार नहीं होता ना 2 बार 3 बार राउंड तो लास्ट में होता है और ऊपर से among all the people who are doing frog jump I look like the frog only proper frog दिखता हो तो शकल से भी or sin ai hai dong ning dia ba kai jang chai na cha de sa bot in class 1 na my friend because in our school also we are allowed to speak only English not Nagamis na so what she will do whenever she wants to speak Nagamis she will speak in my ear like no then but she can't speak in the other side in the other sense it's good for us because they made us do that jabardasti na so to learn so that at least we can speak. That's why we are speaking with you and earning money now yes that is why like we can give interviews and all but like people are criticizing okay this is like colonial rules चल रहा है किसी स्कूल में जबरदस्त इंग्लिश बोलने दे रहा है किसी न्यूज़ चैनल वगैरह आजकल ना हमारे मणिपुर में अभी चल रहा है लेटेस्ट न्यूज़ ना one of the it's not like a proper media firm but still it's like a very trending वाला channel था तो वो लोग स्कूल में कमेंट पूरा डिबेट चल रहा है ठीक है अच्छा भी है अगर अच्छा हो तो बुरा भी होगा साइड if it is something is bad there will be a good side also ना and then I want to comment so bad that कि स्कूल तो अच्छा है I love my school but the management but the warden they are too much but still there is some benefits no they made us speak English जबरदस्ती में by force so that now I can introduce myself I can communicate with people I can interact मतलब इतना और डिपेंड करता है मतलब इंडिविजुअल में डिपेंड भी करता है हमारा इम्प्रूवमेंट ना फिर भी ठीक ठाक से तो बोल सकता है ना इसकी वजह से मैं इंग्लिश बोल रही हूँ I would like to give most of the credit to that school अभी तो बंद हो चुका है शट डाउन हो गया मतलब वो शायद एक लड़की मरने की वजह से ना पूरा शट डाउन हो गया आर कपल कई लमदनो युम पालिसे हौजिना काय लैरिनो खा संजन ममदने हौजिना मैं ले लेटिन थेंगी पुरुष पूछ रहा है कि क्या कर रहा है तू कहाँ है लंदन बोला लंदन में ना लंदन में पता why can't they trust me bro ब्रिटिश लोग इतना अच्छा से पोती करता है साफ करने का कुछ भी नहीं है I clean toilets ब्रिटिश का पोती साफ करता है मैं दिया ना फाई दी कैम तो छेंग नंगाई लेते लेकिन हम छेंग बुदा $50 ये लंदन का फेमस आर्ट है ये क्या है लंदन का कुछ भी really लंदन का एक फेमस आर्टिस्ट ने दिया है से लंदन दगिने आर्टिस्ट अफाव नुपी ने मंगोंदा इमानबी जिदा नागालैंड दैने माजा लंदन दे लेमिनम दे बेगा लेचिन चिं मिनबा I'm telling them we clean toilets together Kiwi your parents must be so proud na because so proud. see इतना पढ़ने के बाद लंदन आ गया हम लंदन कितना दूर है कोई ऐसे nobody can like not everybody can go to London it's a big thing at least we are in London even though we clean toilets also $50 is too much Indian rupee में convert करेगा तो ज़्यादा है लकी मचा गेमिंग उधर कोई रहे ना चे नोई भी हैंगर माले हैंगर ले हवा में ओई बदगी को अदगी दी आई की
Oh my god. Dress kaika degi sum What did you put here? Yeah, so tasty. bro I took your recipe मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं हमारा वो ग्राइंड करने का भी नहीं है ना तो मैंने जस्ट आई यूज दैट वन क्या बोलते हैं वो नहीं सुना में तो खाना भाई ना इंग्लिश से हिंदी तो meshing things वो हाइडी लो भी नहीं हाँ हाइडी सुना में तो मोरक तो हाँ पका सुई हाई नहीं भाई तो वो तो पूरा 1 घंटा निकल गया ऐसे ऐसे करके ग्राइंड करके ऐसे भी नहीं कर सकते ना सब सो रहा है तो बिल्डिंग में ऐसे ऐसे करके जिंजर और गार्लिक बस डाल के फ्राई किया मसाला डाल के सही में दारू के साथ सिल्विया नोंग थोंबम चे वीडियो अदुम ब्लॉगर सो सेमो उदबु कुइरे अदुने ब्लॉग सेम की तमने बट हाइडी I do blogger na tam I don't blog to same tam I don't know how to do comment to do I don't do blogs na before I used to make skit funny videos like someone will shoot the video for me then I'll just act in front of them but if people are watching I cannot act but I'm acting for people to watch on my YouTube channel na even lakhs of people or maybe thousands maybe some 40-50k people who will watch me that though I don't think I don't mind but acting live in front of people that is somewhat difficult and though I don't know how to if I start out my channel by blogging then it will be very comfortable for me right now na I cannot jump from doing skit and all and then to sit up blog me thoda uncomfortable lag raha hai and I don't know how to do it I have to hold this tripod and all idhar udhar और रास्ते में भी बहुत शर्म आता है तो अकेले लोग कैसे करते हैं पता नहीं ना Hi Nandini Thokchom Hi Ningsibina Ubasam Nungai video content same video talk ibse nungai te adu kai sem de khang na ba Nandini ming suma ne nam do ado Nandi have sen Nandi bengi nam le dai na san iroi gi mami la kai oi na comment para wari to opia ga some people are saying stop talking and read the comments Ram Prasad Busal, good evening. Good evening, Niraj. Hello, Chiche. Hello. Ram Prasad Busal. कहाँ से हो? मैं इंडिया से ही हूँ भाई, मणिपुर से. RB, wari lero life changes after marriage की matang na ay luhong dore adui ki remi. Okay, last time I was on live on YouTube and then I talk about some life after marriage and all those things. I was like so cool and then I know everything as if I'm doing very okay and all that. At least yeah, you can share your experience with them. At least if it is help to some of them, it's a good thing. Because some people they haven't made, they wouldn't know the life now. From that video. Through your experience, some people might learn. वही तो और किसी बोल रहा है कि लाइफ आफ्टर मैरिज के बारे में कुछ बोलो क्योंकि मेरा शादी होने वाला है तुम्हारी बात सुन के हम तो पूरा माइंड चेंज हो रहा है ऐसे बोला और किसी ने भी एक लड़की ने तो आई विल नॉट मेंशन हर नेम बट दिस गर्ल ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई टोल्ड देम ऑन द लाइव कि यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम आई एम जस्ट 1 DM away if you are feeling like you want to if you're depressed or if you want to like suicide ka kuch hua gaya and if you don't have anyone to talk to hota hai na if we have so many friends and we don't want to talk about our personal life because they will judge and it's better sometimes it's better to talk to a stranger right if you feel that way you can just text me na and then one girl she did okay it was so horrifying to listen to her story बहुत खतरनाक था मेरे से भी ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा और किसी और से भी ज़्यादा उसका तो बहुत खतरनाक वाला सिचुएशन है तो I'm not a life coach or a counselor or a therapist ऐसा कुछ नहीं है फिर भी मेरा कुछ opinions वगैरह मैंने दिया है और वो इतना खुश थे मतलब I feel so glad that I could help someone like that no so it was about maybe at least she was married if you're helping someone that's a really good thing yeah तो sincerely heart से ना help कर रहा है पैसा नहीं ले रहा है ना at least if you see it's like you said it's very true okay it's better to share your worries with a stranger than sometimes you can't share it to our friends also yes to our family also ahoy na mayam je wani RB sanazibko life after marriage so sanaze call her I kept a dried green chili I just throw them in her window में window खोला है तो ऐसे फेंक दिया
sorry meneka konsam so sorry live thar ga wari thok le after ga khum da bi kai no mi cha so crazy sorry ai du imana bi to khum da bas ya da ba tu na hai pa ngai ko sana ji ko live after me sana ji ko rb nang maming ji kai have no rb ha ne thoi nang kai have no hayo maming pa laga ngang na ji no ngai ba ram prasad bushal I'm from Nepal okay nice place but these days I heard in Nepal there are some issues ki Indian और चाइना को भगा जा रहा है पिया को मंचे ना नोई बे हेंगत पमाली हेंगत ले everyone saying you become fatter but in a nice way not like most of my viewers are nice people I don't usually get bad comments but who cares about the bad comments also no yeah but most of the people who like just start out in the beginning they used to get bad comments but for me I was so lucky focus on the negative na yeah but like, for me if 1-2 people also supporting you means go for it if 10 people say bad things about you also yeah but I was so lucky I started out so good and then there was only I can even count them maybe like in one video for example I have 1 lakh view example okay and then I'll get 1 or 2 negative comments and what I do I don't delete them I just pin them up for people to see and then like if they agree on this and then they'll just go and argue on that I feel so good on it my people who watch my video they are so good no loi phaya ni thagat le ne I say she's so happy guys ma utkia ni masam bhaja bane ka I'm telling you you're so beautiful but your camera shy naglen dai ni ma do it's so beautiful too beautiful to clean toilet give you I wish I could show you go do some makeup or something I wish and then Sunday I will come and what happens if by chance if your parents see you like listen to this everything cleaning toilets oh my you must be lying yeah hello dear ni hao Roshibina my bum hi sanatu consum hi ibo singa hi Luiram Lanchingam hi he or she I don't know it's Nagaole what? Naga What's but the name? from Manipur oh I don't know Luiram Lanchingam something like this it's Naga name only Nandini Thoksom hi Sharma Aryan boy hello there ni hao what ni hao what is ni hao Chinese का वो hello बोलने का तरीका ni hao होता है ना ni hao no do I look Chinese? We're not living in China do I look Chinese? It's okay better look Chinese than to be Indian we love Chinese food yeah we love Chinese food more better to be called Chinese than to call Mia Bacha we are ignored in our own country so I do not mind if we're called Chinese, Tibetan, Filipinos or whatever yeah where are you? I'm in London bro Chunibula hi Konsam Sumila Che hayang su live thar o live thar ka tau sai no wari sana sai do mong ma le mo ra miwa na se bayam we're just next to the Liberty of Statue Statue of Liberty wala Liberty of Statue don't just say hey China don't just say cover by his foot chara ngang ra tongue slip ho gaya tha don't just say cover by his foot आपका fans बहुत हो गया ना nervous हो गया इतना तो नहीं है बस 126 people are watching me right now तल्ले वरी तौले they are angry oh my god you just keep talking बोल रहे sorry they want to see you like a sweet smile they want to talk to me only okay now okay complete focus okay let's talk okay Talle wari taulai Nandini Thoksom sorry okay sorry guys I want to show her anymore you can have her okay life after marriage am dalir o sut set laga nungai do man ba nungai te ko na yam hainari ai luhung baki re wari ma'am se nang se nupi ra ba maming am ta hairo ba maming do hainara ga maming do palaga wai tu sana se ba endi luwa u do kui che hoi ai kui re kwa ai mang re mau ju oi re kwa konsum che wari tawra nu ba tawra lore खत्म अब तो पूरा कंसंट्रेट करेगा इधर sorry bhutiki you know that one bhutiki you know that one ai tu
one funny guy. Ibo sing wari sana hauro chatle pelabani. Sorry Ibo, don't go. Sylvia nong thambam phanabu nungai wari je akhoi ju tawre angang macha sing ni ings ngam de list ming yaudana ba. Aduna haba keno ni buka. Ai school maming dudi palla roi ke bakwa. Adum noi khanga mani hojik shut down tawgre angang ama laitabadagi yam controversial oiraga dugi school do. Adu yamna I defamation charge kari kara pam de I kidai ko. I don't want, I want to stay away from controversies and all this conflict kari kara de ko. But then adu school dudi yam henmale mi parents kai di tina complain ka tawraga ne khara khoi gi gyan ta ba hai ga dra khara khoi gi macha masu yam na khoi gi kano to je phure phu ko pa ko phu ti cha da ba gi ko khabar ga yaw dana complain to dana lokthok ki macha ka lokthok ki akhoi di ka phubi miss ngang bi khara yam phubi miss khang ba khoi ma di yam phai ha ba du ka rim hai bi di yam khoi cha cha la ini ching de na han nga ta yaw ba ado yam wagi adu school da leb da pra kok se sta ki ba ko adu moi na nam da english ka ngang lok benga si ni na do je tap ga je khadi ngang hai re ba no bro I'm not hungry बाद में खाएगा अभी तो 10 भी नहीं बजा ना your next more item chichi how Rickson said hi and the luang chichi akoy ni inam mamaya mali kanano ay mali di ang nusiramani or sensing tham adu di blog se mo karino ngai the ware ay di yening de bai khaki video yening adu ay kai semde no khang da ma nang bu itom do boring ju ni no edum yengra no haidi edum mayam ai si me si chare cham da du kem ta haidi special oi bi yaw de na khanjai ba ina nungai ro ja na khan bu do haidi noi ge no thugai ni da bu expectation do asana di video thal de nungai ni ka khal laga de mi ji sung kui da nungai ma ji nungai tam ni ni ngak tam ne ba pak lak tam ne ba adu mi hai ko asana ni han dem nungai ma ji pak tre dum hai ka su kai te ba akoi ju pak ta ba yaw re ba mi sum yeng ba youtube ma ga adu ni ai kai tha do no khang de bai ni do ai khak tek tek pu di na han de kha di number ho ne compile to thag lake a sunday da second hand lebe sakani thrift over sakani nicer word second hand is not nice no thrifting is nice second word thrifting is more like thoda luxurious wala lagta hai standard wala classy na a sunday da koi thrifting da sakani ka adu koi nupi nga ta sakani ka adu ta ne video thag lake kon se wari phaine tawri se adu ni phabane ai je अरे बस करो रूला होगी क्या शर्मा आर्यन बॉय मैंने बोला ना क्योंकि इट्स बेटर टू बी कॉल्ड चाइनीज देन टू बी इंडियन एंड लाइक टू बी इग्नोर इन आवर ओन कंट्री ना शर्मा आर्यन बॉय तुमको पता है ना क्या चल रहा है मणिपुर में और क्या मिल रहा है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला तुम लोग का सिंपैथी भी नहीं मिला बाकी इंडियन लोगों का सिंपैथी भी नहीं मिला हमको सल्ला और चाइनीज बोला बे मेरे को नी हाउ बोला बे I'll start eating insects in front of you maybe I'll start eating you हम तो चाइनीज है ठीक है कुछ भी खाती हूँ तुम भी खाएगा रंजन लाइसम चिचे नंग हाई बॉयफ्रेंड नेम What? Did you know hi boyfriend name? No, hey boyfriend I have a husband bro. I husband like that. Pravesh Tumba Hangfe. Up wrestling player. How many sumo? Ni hao, ching chao, ching ching sumo kan jo. I'm a sumo player. Kabi, yeah, I used to play WWE and then I'm a world championship and then now I'm retired because I'm married and but I'm still playing sumo. Yeah, here I came to practice sumo. Solidio Gloria, yam fasaye. Chinta. Ab Korean bolega to खुश होगा ना Chinese बोलेगा तो ना खुश नहीं सना हेन बतीवीम चे ओजा दुम ओइबो ओइद्रे ओजा की सिनफम बुयाम रेस्पेक्ट तो इदो आई सी तो इतरा चाना म लाइक तजुना
मुनु का छुट्टी है क्या अभी तक सो रहा है ना वो अदुबो हाँ शायद अदुबो कइनो तौदबनिने हाइदि सिचुएशन जे मणिपुर दि ओजा गरा मोय गरा यामना कंडीशन थबम तौ मतम दो को मयाम तौदि तोरी ओरजु डिस्टर्बेंस एम लाएबको ओय आई ओयरमे दुगदे ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯁꯀꯦꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯦꯁꯂꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ volume down karo na ꯆꯠꯂꯩꯂꯛꯇ ꯈꯨꯠꯀꯗꯦꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯔꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯔ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯏ ꯁꯣ 217 ꯅꯍꯥꯟꯈꯩꯗꯤ ꯂꯥꯏꯚꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯀꯨꯅꯥꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯗꯒꯤ ꯀꯨꯅꯥꯜ ꯀꯧꯕꯗꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯁ ꯇꯜꯂꯤꯌꯦ ꯔꯤꯇꯥ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯤꯂꯥ ꯑꯁ ꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯥꯔꯤꯅꯦ ꯆꯤꯆꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯦꯝ ꯑꯩ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯣꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯅꯥꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯕꯦ ꯂꯥꯡꯕꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯆꯕꯤꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯗꯦꯕꯔꯥꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯆꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯗꯦꯕꯔꯥꯅꯤ ꯔꯟꯖꯟ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯆꯤꯆꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯦꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯏꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯖꯣꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯁ꯭ꯋꯤꯇꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ सो योर फ्रेंड टू चे सो योर फ्रेंड बोल रहा है तो कीवी I've come in there hello beautiful girl कमेंट करके क्या बोल ए 진짜 가 하야 많이 치래 양 코리안도 스위티 야데 하버시 마삭 파자버니 나글랜드이니바 마도 마삭 좀 파자버니 그노 농시버네바 마삭도 코기 아요 코기 기당 판바데 코기 그노 떠그래 하바 아요 시리 안오이 바지 까임타 카나범 라이테고 노이 간두고 노이 레덤네 아이주 타마리 땅딩아 कुइदा हाइगा लाइजे सुमाइनादे मागी लंदन की आर्ट पीस फजाइए नागालैंड ने मादु कीवी का होइबको मसक याम फजे मसक नुंगसीबा हाइदि मोइदि मेकअप के केम तौदे नेचुरल ने दुगदि दिस इज वेरी क्यूट एंड अब तो मेकअप करो तुम मेकअप करना पड़ेगा अब एक्सपेक्टेशन नहीं तोड़ रहा है ऋषि कुमार चे वीडियो सेमग थागत पिरो थागत तोइने सेम टिक टिक ते हौरे ब्रो दु आई थागत खंगरे आई हाइट द तौ लेरे लाइजन चे वीडियो न मो नम तोइने मेधामनी सगो सेम चे नुगाइरे मेधामनी लाइजु चनु थागलु दु कुइरे थागला दोइने राजेश शर्मा what about career option and all why show are you asking me my career option I have a lot of career options. I'm so many things. Why sure? I am so many things. I'm a teacher. I'm a news anchor. I'm a singer, bathroom singer. Yes, I'm so many things. And I do customer services things. I handle United States clients. Oh my god! And I'm a hotelier. Yeah, but master of none. I can sing, I'm not a singer. I can paint, but I can't be a painter. I can be so many things, okay? I can be news anchor and all, but I can't be a journalist and stuff. Seriously, कुछ नहीं बन सकता. But Jack इससे कुछ ऐसा है ना, एक sayings होता है ना, कुछ master of none. No, she's very talented, okay? Talented of कुछ. I wanna be smile high lady. I have some friends who say like this ना. I boni ka we ko Anandi ji class 8 ko ko ne boni na bet sar tholo ko dai kai na ming de change to give ne ba so boni nang di lem na ma ngoi rati nang live si game di nang khangu rati thok so mana amala I man na be ma ko nang bon tagi nang di sumang ma ngoi nang di kai nom soi oi ni kari oi re ayo di kari oi re kari si oi de nang na tha ka dam ni je tha ko ni to lo pi dam nang kai nang da mai na ha mi je he na ko na ning po ka na he na like thok po pu ju lai ko
sumang mang oy nang kainom di oy ni nang kainom di oy ni aray ba minute kari oy ne man siya Hi, how's it going? Everything big. Love you from Arunachal. Love you, Lungche. Some people. Everything's going so good. See, but I not that them, good. Some people like in real person, it's different. Video make different. Nah, like me, they want to show up. You are like so natural doing speaking with them. Huh? Really, like, that one I agree. I agree, That's bro. why like people love you. I don't fake. Yeah. You don't fake it. Because क्या है वही है like. हाँ वही तो और किसी किसी होता है. अभी फोन बंद करेगा ऐसे ही है. हाँ. माँ ऐसे fake वही दे हबा. हाइडी मी खद like phone दा. So natural and really nice. Phone दा को video को मनम दा camera को kan to kan da. तो सन like even I have some friends like they do YouTube and stuff. Because they'll be different in camera, video. Yeah. इबे बोलते का तरीका भी change होता है ना कभी-कभी. Hi. Oh, those fake we can just make it that they're doing it fake. No. And most of the people they are not fools. They even recognize seems faking ना. देखने में थोड़ा awkward होता है. तो मेरा क्या होता है? इसलिए I believe that because of this personality of mine. Personality बहुत अच्छा है. Because of this realness, I have genuine supporters, genuine viewers. Hey, viewers. Ko, I di fake oy di haba. Ma hai je, I di smai phone dus mai ngang, horen phone ju muthak ra dus mai dum oy. That's the best part of you. Hey. Now I have to treat you. Sunday mein. Rashri kawi or Rashri. Nang luhong dore hai ro kai lam duhong du na hai ne ta sine. Rani chiche kai dore video thagalang trading ai ba wa ai. Kai thagat no khang da ba gi ni rani nang bong. Mr. Mukhais na video thagalak pa ukhire kai gino aduni kai thagat no khang de later hai tare. Loigre I ran out of ideas. I ran out of content. But before शुरुआत में मैंने ऐसे बोला था I request her to make on Sunday. हम लोग thrifting जाएगा उसके टाइम में बनाएगा ना. I had a high give the video number I content like Trakanda a spicy noodles ani madam it was like a trend na YouTubers look spicy noodles कर रहे हैं challenge spicy noodles करके तो मैंने sarcastic way में ऐसे बोला था जब मेरा content खत्म होगा ideas खत्म होगा तो मैं spicy noodles खाऊंगी अब खाऊंगी आई चाह नहीं now I'm gonna आई चाह का नहीं spicy noodles सारा के नो ये होगा mukbang करेगा और इधर उधर घूमने जाएगा और थोड़ा डालेगा video आई spicy आई चाह बाहर रहा नहीं उसी content like ट्रे अरे आई नुपा जो गाय चारा 1 minute जे याद है लाइक से नु चे हाउ मैडम नि सुको सुन चे काय दे लेगी I'm also a big fan of yeah I'm a fan here video थागलो मी थागलक तोइने थागलक तोइने याम तोइने नत्रजु टेक 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 हाउ रोजा थौदाम video थागलो नंग बुकुइ रोक्तबा नो हौजिक नो इन दो मानद्रे हाबा आई जु सुम कुइरा अबिने को कई थागतन खंगत्रे दिगे तंजु तंजनग्रे सेंगना हारबदा अदगी दि हाइदि इतोम द सुम तरोपजे ग्रुप कुंबा अखोय अनि हुम मानरगा लेबा नतबा को अदगी दि नंबी नबा गुंबा लेरक्तबा अदगी दि इथन द सुम कनो तौबदो मी अमका तौरगा दि हेना लेदना अदु माइन लेतबदो सुम आई नुपाजु याव यारक्तबा खोतबा तले हाबा one person was asking you not like about yeah we'll come to that जे am noire da kaino wasum अस्सलाम वालेकुम नो एरो बने हम क्या करेगा गोजेंद्रो हाय चेरी चे वीडियो थागर कनी लुंचे the rest of the Indian don't even know where the northeastern part of India is yeah that is so true bro lungche here I think this one is from Arunachal Gojendro I think we are from Japan, China, all these places. Yeah, but sometimes but it feels good. Yeah. It feels good to be considered Japanese, Chinese. Sometimes not because we are so angry to our own country. Sometimes we are so like I don't know all these emotions piling up right now. Oh yeah, edit this. Oh, that one's ginger. Okay. The best among hello, be human. Torobot si ok malame. Oi. Napurana be human someone says khang da yare ha ro ki to robot English kai ko khang no this is a vegetable a gourd Gourd
He's saying I used to look like that, but now I'm looking like pig. Then you look like pig katati. Nang ok mathi mali cha. I don't care. Yes. What chili? What's missing? Mafia boss se nungai by copyright आएगा. Copyright आएगा मेरे को. क्या आएगा? Copyright. गाना का. ऐसा होता है? नहीं थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा करेगा तो कोई बात नहीं. Oh, I didn't know. चक चा बचा री सिमरन खुला कम दीजिए हाउ मतलब ना कहीं मिल जाएगी इससे. कई लम्बे लेके लंदन ले. Sumila, yai che miwati yai isu tantu kuma. Sumila ki kai no se kamen jinga sai na pira male du kai no se ko na wa male. Sauni ngam de ni. Sorry. Hillis skin jang cha ge. Cha ri. Kai de legi no hero de. Akoi hero su lai si da. Ma thabak chat ki ba. Bado adu ne hai je phunjai mayum. Ai hangoi chong ala ba ado ai gi damak de hangoi chong ba is like a 푸비요 하면 미소는 푸비요 푸르더니 미항을 좋아가 항오이 중이 뭐도 항오이 과 말이죠 아이 소 무슨 거 뭔데 이노이노이게. Some people if they have so much followers like you they become so ego like, ego like celebrity type all this they were like but you're so humble and low like that. Yeah, they are asking for you Kivi. Show your friends बोल रहे थोड़ा करो ना जल्दी No. एक बार तो नहीं तो मेरा लाइफ तो बोरिंग हो जाएगा. दिखा दो ऐसे कर दे. मैं बात कर रहे हैं ना आपको आपके साथ मोनू को दिखाओ मोनू आएगा. यम माज यम वांगेबको अदुगी अइने longer की tall नते longer I'm not beautiful like her so I don't want to show my face. Figure देखो नहीं करीना क्या है. Hi Jim, amazing इचन की लाइफ ngasi na han bane ibung khurumjari jeje masa khar sor kami anda ngai di mina nang do wrestler anu sitine mai do sumo sana ai ta badin mina ha bisam da kombidi wasim samjit hi singti hi baby Dari hun shinki Roki kuman ichan isay pasaw masakul o lontok ta ba thamoy gi wahang nang nasakiba do nang dhani bidu do oh adu mati to kotani ai na hay do Ricky kuman ichan hare anu ramani kwa bung adu ne nasan di isay hay sa pasunati ay sumgang zari ba dini kwa ai du mati to kotani ai na khangi dijo 어디 쉐이도 까이노 아우도 봐. 강드네. 론톡다바 타모이기와 cây bao không phăng gani lôn thuộc ta ba tha mùi ghi quá hăng cây bao không phăng gani khang bi dana chak mai chak khang bi dana chak mai chak cây đâu nghĩ mai chak cô cây ní à thôi hai điคนก็ได้ภาษาจะซ่าสักไปเลยนะthôi hai điภาษาเดียให้แต่แบบไอ้ข้าก็อันนี้ภาษาข้าก็ต้องตายอันเดียวกันเดียวไอ้นี่อันปั๊มไปใช่กว่าวันนี้อันหนูชิบะฮานเดียวค่อยอุตส่าห์กันนะก็จะเจอสักพักแกมขลุ่นตัวตัดนิ่งแต่แบบอันนี้ไม่ใช่นี่ไงเขาจะตัดนิ่งมีนิ่งยำเลยก็ให้แต่ครั้งเดียวยำเลยแบบมีนิ่งยำเลยแบบหนูชิบะค่อยกินสมัยก็ให้แบบก็ยังไม่ใช่เนาะหนูชิระบะไอ้กีทวายมังอาcây đâu nghĩ cái nơi ní nâng ga nung shi ra ba ai gi thawai manga cây đâu nghĩ cái nơi ní nâng ga why đi wa min nay nung ai đi nung ai min nay
Asukui na tinarappa nanga. Dumba da phasai ba. Ai ki oina. All song le. Manipuri all song. Chese ham nungai di. Thank you Tampale Frog from NGN bum charu pudita sanak pro WWE da. Oi, ai ni pa lang bine. Charu da na te ta khongbang lu pan ta khoi de pai pai lang bine. WWE ki de Sweetie thang jam che kai lam de lai no am ta hai bi de na ai tu mi na hai bi ka re. Hello. Na dan de lai ya ba no. Kiwi list to me. Kiwi, I just saw your comments just now. Hello, beautiful girl. Sweetie, how are Manipur se thabak tawam like tre chara hendore ai ju London da lak chage to le se la o ado haji to le seng bu gi ken odi hai di meeting je ti am hai na dra bani na kwa bridge sing ja ai di moi ni yam cha ta min ti je ka je phai do tu na phai do ni le chun seng be thabak se house ti am like tre ba ko do atai thabak ti rakke atai hai di ko they get like char boy st arem chardri SpongeBob how did the call prank phone the twins anyway sana be yang mini amuka to ro that was a long time ago aduga and ai to khara kitang ni ben yam na to kitang di kang ni me du matam gi to ka adu bari am chapane adu ai di hai di video ga chen number da hoi angle ka ka to ta ka se sem sem de video hoi pang number to adi stin ga join to ga pajabane adu mga doctor said hi Jahir Ahmed hi Vaisho Paris siming siya lokay no hi kay hi no sis kay no ne sis art piece ne this is a very expensive oy ba yam na tang ba art piece ma khak ne London ya pau artist na kano to ba auction da lo ne ai gi fans na $1 million Takil mim amazing ichan maitai na tro kari lam dagino ibung ames ay sangai til dagini khasan zen bam da ongzabi mani maitai ne takil mim amazing ichan pa sarang o pasarang e hai ni mai ja ai di opa na ti opi ne opi sorry ai ken ai atopa yawi ko sawe de te Jahir Ahmed chakcha bu chadri wasim che kai lam da lai no ai London da lai ai bam Sylvia kai da lai no hoje husband di yaw dro husband yaw e ma thabak chat khre ma ai si de iman bi to ma thabak ga si suti oi ba ko adi ma tom lai bu ta le na ai se tin bi me adu ma chat khre mengo chu da kui ra Susant gi abi wow Susan gi abi ma Susan re ni na ti abi ma oi le mi Susan gi to Susan gi abi ma nang bu Susan gi oi ri bro na tragar kai na ra bro mani pu de lai ta ma na bi lai te yes je bum call prank ka to video jam nungai bane matam do kwa matam ta de nungai bane horak pai do ai video am yaw gi bane matam ta horak pai ka mi ne ga ti na positive comment ka bi was nungai za ba aina hai di ta de ichan nang na nangi video da sakhi be isai lon to ai sakre osi ai thak pa ka menu rangani English brang nangi husband se kai de no shogi ai ge husband se kasan sen ban de ne comment pa bio Nancy Via hai ro kh pare ai sawe di ko YT YouTube channel hi friends hi Newton Catherine mem chak cha bo sadri thom bo to ri da ta khemi amazing ayuki do pung tare dai sa ki tu thong de amazing ichan di ibung gi comment pa dre pa ri si di ne ibung mga sana chabung bom kai lam tare gi chi chak char bu cha dri Albert Lysham hi madam good evening madam ai di madam gi first YouTube live ni madam ai jo ai di YouTube channel bu subscribe am te di ni to biro ko okay ai to ge horen to ge ko Albert Lysham ning jing ge tarun sharma kai lam de gi no sisters bu ai sangai thil de gi ni tombang video thagalak pa wana ngai rak pani aduga live tha le rami welcome to my live tomba angom kundong bi molata phone number piro ngasi fo ba kanam ta na ikonda atiki wai do hai ri buni budu sia phone number piro live sine bu ko phone number piro no kai le rage bi molata paisa ka pa ga idea ye gp number hapora izo mahal kaino lupa kaino boleh drive ai to no ni dukan tani po chala kan nang bo patara pi po ni ba le to khoi ni ba khoi ni kuma tabak sam dai kumina rak pa ai ju si sak ken adu ne
ꯂꯧꯔꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯑꯁ ꯑꯪꯀꯜ UPI ꯀꯔꯗꯦꯒꯅ Google Pay ꯀꯔꯦꯒ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅꯦ ꯆꯠꯂꯣ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥ ꯇꯥꯛꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ 10ꯁꯦꯀꯣ insufficient balance ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯨꯏꯔꯒ ꯕꯦꯇꯥ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦꯒꯦ ꯍꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯪꯀꯜ SBI server down 8 이까르보도 근데 루파 ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ 9 ꯀꯌꯥꯅꯣꯝ ꯌꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1 ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯩꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 2 ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯖꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯨꯄꯥ 1 ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯪꯉꯤꯗꯣ ꯕꯤꯃꯣꯂꯇꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯞꯄꯛꯀꯦꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯀꯥꯏꯗꯅꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯞꯄꯣꯀꯣ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯜꯕꯔꯠ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯣꯟꯅꯔꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯜꯕꯔꯠ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯉꯥꯎꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯟ ꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯦ ꯃꯅꯦꯝ ꯐꯠꯇꯕꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯠ ꯅꯝꯃꯛꯑꯣ ꯃꯤ ꯁꯤꯟꯅꯗꯅ 이모모 이제 닭도기 염다 야 당근에 이거 간지 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩ ꯈꯥꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯟ ꯁꯣꯠꯇ ꯊꯛꯇꯣꯛ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯃꯤ 200 ꯁꯨꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯥꯏꯅꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯎ ꯃꯄꯥꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯎ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯡꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯃꯅꯦꯝ ꯐꯠꯇꯕꯤꯒꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯇꯟꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯤ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯣꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦ ꯀꯦꯠꯁ ꯅꯦꯟꯁꯤꯕꯤꯌꯥ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯟ ꯇꯨꯇꯥ ꯄꯨꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯩꯅꯦꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯦ ꯁꯤꯜꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯦꯝ ꯏꯅꯝꯃ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯀꯩ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯗꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯐꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯥꯟꯅ ꯐꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯟꯋꯣꯟ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯅꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒ ꯃꯨꯛꯕꯥꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯗꯣ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯟꯗꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯔꯣꯏ ꯑꯜꯕꯔꯠ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯂꯥꯏꯚꯁꯨ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪꯁꯦ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯔꯦꯟꯠꯅꯦ ꯅꯨꯃꯨꯂꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯂꯨꯃꯤꯅꯁ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯆꯦ ꯅꯪ ꯄ꯭ꯔꯦꯡꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯇꯧꯁꯤꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯐꯣꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯣꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯩꯌꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯊꯥꯔꯃꯤꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ your husband must be supportive just tell him st ꯑꯔꯤꯕꯝ he is supportive but he is ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯕ doing videoꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ he is not thinker but he is supporter ꯅꯍꯥꯛꯄꯝ ꯑꯔꯨꯟꯗꯦꯕꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯜꯕꯔꯠ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯁꯥꯄꯝ ꯍꯥꯏ ꯃꯦꯝ Susmita, welcome to my channel. And oi, ma'am, Susmita Sapam laidu. A big congratulations to Susmita Sapam. My Emirates ki crew in the selection fangrabane ko. One of my friend, her name is Susmita. She was a part of she was a cabin crew before of Gulf Air. बहरीन में उसका बेस होता है तो अब इमिरेट में सिलेक्शन हो गया सक्सेसफुल लड़की है सक्सेसफुल दोस्त है आई सक्सेसफुल ओइड्रेजु आई हैव सक्सेसफुल फ्रेंड्स आई एम सो प्राउड ऑफ इट सिज इनवाइट सुस्मिता इनवाइट तौरके कौन सा चेसे शक्ति याम भजे अदो फिबम दिलोय दो आई जुमी नि नय दो हाबी तंग दो हाते आयो थीरजु हाय गनो फजैसु हाकनो थी हाकनो आई खंग याय बा सकदे दम थाइना आइना खर यांग कंगाइ मिन सोनिया मचा माले का हाय अमाना इमान बने Basundara, hi Chichi, I was just scrolling and found your live randomly. I've never been to Manipur and I don't know to read and write Meitei. I'm kind of insecure because I don't know my language. Okay, you're Meitei, that means you're from Manipur. It's okay.
it's okay. There's a tons of there is a lot of time. You can practice. You can, if you are interested in learning your own language, and you should be interested, and you should learn, because some days you'll be teaching all these things about your culture, about your script, because you should be very proud because you have your own script. You should be able to teach all this to your children, so that you should be learning your own script. It's okay if you don't learn now, it's okay if you don't know now, it's okay, no one will judge you, but still you have to. When you have free time, you should. Okay, Vasundhara? And welcome to my channel. Takelmum amazing. Ichan dawa dong dong ngangi. Ichan ngang bane. Dong dong ngang bane. Nancy bia yam chappe. Nang di or mari. Ay gidi chap te London ni ne wak dong ngai. Something na mo jam hi. Tampas na long jam hi. Steny Korean. Kai dile nu je Steny ay London dile. I'll keep on watching this movie, okay? Okay, no problem, bro. I'll just wind up after like a few minutes, okay? Okay. Take your time now. Oh wait, Mona is not coming. Mona, I think she's still sleeping, okay? I'm calling her. She's not picking up. She's still sleeping. She was like, let's do mukbang. इसका भी एक YouTube चैनल है ना, mukbang करते बोल रहे हैं. बोधी तो देखो हम दोनों का. और क्या खाएगा? नहीं करना होगा mukbang. वही तो. Yam है ये इसे दो है सुमिला. Thank you. Something ना मुझे सच्ची से चेसे कहीं थबक तो रखे हैं. है तो कोई आता है. इचन की लाइफ हान बनी बांग्लादेश तक ना try. No, I Manipur tagi ne. Ricky ko man nai diversity. Kay no nai dide. Ninsibia comment loy na paro please. Ninsibia hai runang gimise mingse. Chum loy na pari se di. Tapasa long sam yam sudoy. Thank you. Noy sudoy na sweet ways di. Yes, can you say your age? ST aribam ingas ang sale siso. I 27 orang gani. I can't have I 27 orang gani because I don't hide it. I 1999 the poeba June da ko June guitar in pa 1999 da 1999 the poe to the age of 25 already 27 na tro chali na tro che views ya mak trade che kisu kai de are una kra wai sana re thoi haubam ai bu views ko be yam care low brand oi da bane da I adum haidi advertisement gum zai ka shu tau do bani promotion ke ka zai ka shu tau do bani ho iram dam gi kai gi haidi koi iram dam gi haidi mani bu gi local gi si am ta kan to bi ho bi gum ba hai ba du di tau ne du ba hai ja rakte ado atai de adum game ke adu tau do bani ai adum ba kya kan tau di da adi di ai gi ma video anam ba lo ina bai viral chakam monetization bo ya di ai gi di 2024 chahi kano loram dai mayai dagi monetization ko ya ban du thagatri dum mamang dai gi anambana loina mak hai tare call prank yu era ma gi view loina ma ai monetization ya jing ja loi thagap nga tane aduga ai gi target se kaino ha kan ta ai di tasena mak entertain to ga na tholok pane ba aduga di ha jine I use ai gi sarcastic humor as a device oina ai decision ga ko tholok pane society gi kai sigum basida base taraga ko mi se gyan kai hai ni relate to banga manangai gi dumai taraga video sema gi entertain su oina ba aduga amot pa sing ne phagi to taraga puto utke na ai tholok ba mi ne ba khanga ba more like a revolutionary but in an entertaining way thoi how bam ai sunanga mane tapal mi na hai se khumu tamhas na kai no khum mi jidi rogi man ai hanu de ko no one gi 1 year muk tang halangani nang ni chan hai da hai bane Ninsivia nang comment su pa de ai chatle Ninsivia ai pari sidi is there kha ga theng bagi ne ba noi na pirak pado ai na sa theng na da bagi ne ba comment do tam tam na kitang theng bagi ne ba sorry di ko kitang ngai sa tolerance ka you never read my comment ST Aribam I have been reading your comments bro Cheze toilet sing ba chali ro ma na I toilet sing ba chai ni sumila Sayima Mojing hi Binoy hello Ichan hello Runku video no thaglo yes NYC Myanmar FU Sahima Mojing NYC FU Myanmar guy na ai London da zu lai bro hoji lai Binoy madam marak ta live tha bro thai cheze am sagar nu Asa I want it. Okay.
Let me. So mutant. This person is from Myanmar. Hi. Nightmare edits Udakuire Rudy Karkungar. Hi. Malem cousin in Mamaisan and Bolong with Romane Malem. NL vlog. Hello sis, good evening. Hello Chen Pui Chulim. Hello sisters. You're from? I'm from Manipur, India. Banil Mark. Hello. Toy my bam. I say Nangamana medium high. I'm thinking as you Tolakanda Hoy Namana Visusmita Hoy Machasing. Oh, take it, sister. Cheche kari thabak tawrage hojik hai to kade kai lam de lai no London da lupa dara pi ba kai le le ngan thoi luang chak char boi man bi cha driye kai lam de lai no ha khum de chung khum malem London da ne ha ba kanan bala thok chom where do live I live Manipur stoic 89 bakery zu yum thong khuding le re jabi na bale hoi ko aseng wai jo ngan thoi luang Mamangi motivation do yam dungai bani wari do Jenison kidri mayum Jesus mita yaur ki bani kamenda pabi kidri ai pai didi Michael M London kawai dono kanam lam tu you are a teacher no kumale me like sham kayam do no yum pai do sum khani hang mai khas ni jem do you know some jam paste Dolly Nong Tombam, welcome to my live. Shout out to you, Dolly Nong Tombam. Shout out, kind of. Me shout out, ko nahi haba. Kaya hai no to. Shout out to everyone. Loin Tombam recording thosa. Hi, Bobo inam nungai ri Bobo. Be sure ba thokpam yam noi khat le adu or su phajai. Adu ni ko. Noi su phajai ka su phajai. Gayatri che udu ko chak cha chadri Gayatri. Malem too cute. Thank you. Johnson Jumlembam CD Mujau Vidune. I don't talk to go video that YouTube time more to talk to. But everyone farts, it's okay. But more than home they have a balaza home doing it, Gokulju home doing it, Samakanju boy home doing it, everybody farts. It's okay. Hello, home doing it. I share a guy to home than England. But I told him to have a safe of a second. Tell us out of podcast. So much home the knee, look home the knee more though. Again, I like the more you as you got. Liam the river than Sagim Makol Mato Sagi Makol Mato Tamukanagino. Không thì nó hay tôi cái nó Basundra yes thank you so much sure I'll surely learn it yeah Iranda kumban hello Estereo comment check ko no ina pare ikra matung 1 year le sorry good night surprise surjit blog nei re comment ko pa ga di Ronya nanday mum che chak cha bo cha dri ronya thong dri ayuki chak to pung 3 dai cha gi thieng ga du gi Tampas na ay hana thing na krabura. Kang dine. Isteri bum June date kya no June date tang nipan Rajulai sham hai. Chow atom kai mathel char gi che ngasai di kobi ga khamin sin ba ga ngor ga chai. Hausi ki cha dri. Man bi de le ke cha na khang de. Isteri bum English ta high cree do. Nang na English me am lon ba du da ne. Oh, nang English nga ngai do ai na lon bai ne bro. I see. Mango. Che no pa do kai thabak tau ge che na kai thabak tau ge adu da lai ro. Ai nga sai hai kra che. Adu di ichan hai na ko buta resujit. Ya ai ko view ichan iche whatever ko momong lotha. Someone lotha is here. Hello, how are you? Mong lotha, are you from Nagaland? I have a friend here, she's from Nagaland too. Malem, Chenang yung pal, doon na mo sa jibam daro. Mane Malem, vlogs up. Hello, Dip Meto is here, Anandi. Hi, Dip, how are you, bro? Hello, Paji. क्या हाल है? कितने हाल? सत श्री अकाल, नमस्कार, दीप.
ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦ ꯄꯟꯖꯥꯕꯤ Max Kim kay nam din no sister ay sangay sel din em luang hello che nungai ba nungai luang chatlishin yang khom chak cha bu che chadri Martin chak cha ro zum cha ba man ba ni ko idea liu tok chom skit video se mara du cha skit ya se mo kana man I don't think so London kha Manipur wala Manipur din natte to Manipur din natte but you can guess Mana sing mi kai di ta hawrong ga ni nga sai ai ma bi na phalau di pan thok ram ni soi che sam lo ni nge sumila dang lai ri boi ri nang chat lam tri ne London baning lai ka mình có chế xem nu si pak ta pak chế jam nu si thank you tam pas na cham thabal jong ning rai jong ning de thabal di jong ning de yin ji ning de ma khon ta tum bi nu ngai ang tu jong ji pam de thana ba ka sam la nge asem bu kwa Tuần tuần Susima Devi hi Tụi tụi bơ Yàm mốt có đồng mùi chứ nè Chết lùi Khăn rất là thâm Lá về nó thuốc tên Iran ta không vẫn sắc tu mùi mà lì Tôi là mùi giàu bí Iran ta mùi giàu bí Tụi Iran ta không vẫn nói yai cho mẹ mùi giàu bí Như quá xin nó bí chứ ai khăn nghe Nàn bazar đó Mà mùi chít tân xin nó bí chứ Chốp khá bần mẹ mà nó mà sẽ ít bà giấy Mà lèm I think communist too much sled मुझे भूल गई ब्लॉग सब ना कभी भूली नहीं भाई कौन सम से मिला चे ये मक्खाई फान नाई थी कई हाई नु खंग दो ये सुमिला नक जे बिश्रु बथोक मम आई नु पिछु खासन जे निंगो ने ai đi cái đấy đi qua chẳng thì đấy đi ở đây bàn giờ với bạn Johnson dùng lên bấm WT full chi về acting đó tao full chi đó yam duni wo full chi về yam duni mi chi về đó không à adu ikai ni ngai ni ko chi về ikai ni ngai ni matang cha dan phibam cha dan chi re di ko juwa cha da phibam da chi bu me an yai ni chi ba je nuai ta bam juni de ikai ni ngai jin ju ko chan sum chat la ma ga to Kudi cái gì cái đâu có xin kudi tí xin cái này hay bà lấy ra cái lúc nào cái máy tôi xin hai miss sao tôi phụ lấy xì cái nô phụ lấy xì cái này hay bà cứ xì ra đây đi yêu thì yêu phụ này đi chứ June day already nang 20 days mu halle year month loy na manare dero barte ai na hala ba Jadi nang angang tane blog so moti ab ataya ha agya bros rom sister sakcha wa sister kay lam dino sister ki boyfriend later brozen ai luhong he ai ki husband laye ai sangai til dini le sang tang hai chen andi hai salenga ko nang yum pala bo pale salenga bibek mangang nang ikabe je kak thalo blogs of Instagram खा गया आपका कहा गया आपका अच्छी नुबाजे कहाँ बा अच्छी पंजाबी नुबाजे इमारा बने बताएं ना कोई होटल तो इंटरनेट में बने बा आई ने करना टॉक्सन बने बा इंग्लिश आदि माँ खांगा नहीं को आई ना मकरना टॉक्सन बतो BLO सिके टॉक्सन बतो BLO सिके टॉक्सन बतो टॉक्सन ले थम बने तो लाइव पे थोले बा नंग इंस्टाग्राम का चक्करगी थम पास ना लॉन्ग जम वे नचिन थिया करो आई कमेंट लागा लॉगवाई में सासा को सला नचिन थिवा करो साया आई की video yang mi den juga sa mi yau ti chau chalo nawa lo de stress taw dialogue ma to ro Sophie angom Delhi dale bro Anandi Lei te Sophie YM Ruhana comment ba bi de che si thang no ba ga sam lang ma na lo dong ko to ro thawin to di nong ning di ha ba thawin hai bi kwa khangau dum to ki bi di pha ba kwa ai si tam pas na long jam se ai block to ge Come on, okay. Remove report. Hide user on this channel. I'm gonna hide you, bro. Jay tumo Jay's husband is how ani ma thabak chakre. Iran da khumban ma thabak chakre. Le sang ton kem chal jai chadri. Thokchom Rosan. Chiam no chiam was in Ugayam. Thank you. Blogs of available on Instagram. Nah, bro. Hide like I don't use Instagram these days. Hide alone. Yung palan ni pa na pang tinjin ya put Salamat sa nong thupam chak sar bo sari konsan sumila che video nungai thank you sumila danapati ke cham chabi oi chabi ha ta sudum ya ai di chabi kum te chupra ne pura nuai ro bani ha
By the way, I'm happy to see you here. Yeah, bro. Thank you. Thank you some genta nungai bo. Konsam dipachanu kailam da lay no hingino. Ay London da lay to bango. Tas kam da winga side ay ju hai ke to mini mi lab ta la ga sin ga ti je kai jana ko ti jing am be kane ta kala mo la ta ko jinga sa ju ni bi to kai kai ha ga jim min nang ko tan ta ko ti ti phu ra na ha. Angang lay bo nang bu slang ngak pa lay tri angang lay mam bro. Hai tao ni ki lay tri. Samina imana binung CV imana binung CV mala pung tarong khai tari nang bukan hangi bo kai dori ke nang bo konsan samina che se am nok pakal ai ri sau jam thi nok pajam tu ai muchi di aroi bi ne iche ki video yeng bo yam noi nok nok thank you Suresh Sauram le shang to na cheng bai mai ka pi gi che nan ti acting ya mane hab London man di da irian da jam London ni hai masi ngan nei na ai nam Jesus mi ta to kai oina khang libo Kevin True ni kai do mati konsan di pa chanu lu hong you know hai ba lam do yum pan ba khang de kai na che London do nungai da na pati hater kai na chabe ne that pa aduna je takara de ai ani hum phalan yeng bi nu shi ra lo Ang like character ST aribam. Sorry, I don't want to reply. That's too personal. Jeje am chamme. Thank you, Rohit Khaidem. No. Chi sogjan bini ba dar. Samina ram nang yeng le nu siu na loi. Nung si aseng bu yong de salam da de theng na ram ke tor ga nang do. Koi do hobe hobe tor adu ni mi to koi changa ten gi club ki foundation de ta bane ba ko. Be me like that I do am work. You all number working or not? Bro, I am married and I have changed my number. I said that the Chalan Sarabata, you are Kanabata Punjabi never see Punjab the Kikama. I tiny number doesn't buy the body never. No, bro, I have already changed my number. That was a long time ago, no? I even forgot my old number. By the way, it's nice talking to you here. Katau dia pote kai de pa na ha to ya pote ji pagin tin ya pote ba. Iwan tin na de ai sunu ngai roi ba natra. Mayang gwe de tanjai is ki malangi Punjabi ki sahun. Action yang view do amta dialogue to biro ki jai adun ki jai rai mo malam kes yam nungai che thank you to mango ikai bu khang da live se mi myam ye ni ikai bu khang da ba la wai ta tro adu nai la wai ta tro ta ka da de mo lo de che jam cham me salam sa thank you Thaza world first time view love you Thaza masuk pasal mali photo je udam ni ka phajau ma le ko cham dipa chanu as kai lam yum pa ni no hai ba dipa ai lo kha san chen bam da pa le hai chi hai an le ban chei la ra kon sam la chei no ba thaba kai to ge ma ai kon hai ge sumila nung si lam phagi to ni chei ran da kai kai me am ai lo salagi ko I go to Tainer Zico, Jen and the Pazay, Horok Pumne, High Pet Noijers, Pazay Horok Pumne. Nutra. Sansamans. I pick at that. It's like no, it is. Came to Zagi, Zari, blocks of haha, nice, bro. Bye. See you. Until I haven't changed you with Tagala, Niqua, a block a kaka, tick, Tagala, in Sankanda, STRibum, Gan Punjabi, do no wonder crush, Ishila. At Laven and we cry, I want to go. But it was back then, it was 2019, 18, 19, 20 days to young kang you the Pazab and Educan, the young night got cute girl and with the mouse every doing with the guy. There was no chance. I am marrying non Manipuri. So, good night, good night, bye bye, everyone. Dungai no worry what I son of the con next time. Kabi, yes, kabi come where I don't know now. क्या बोलते रहते okay sometimes हाइदी कईगुम मतमदना सुम भागी जुगाई तौर सानानी कईगुम मतमदना serious ओइबा पुंसिगी मतांग दा कईदा discussion तौनी वै सानानी को
Ngasi'di swaida loisilage. Thank you so much everyone for coming. I double standard word. Dirty man. Sorry. Bye bye. I love you again. Milton Walang, tell me fast, are you single? No, bro, I'm not single. I'm married. Thank you so much, by the way, for joining the live.